ungakwenza konke bakwethu, ungavotela ngisho uvotele ngisho isitha sakho osenyanyayo esathakathakini wasubamba sinqunu kunoma ungavotela i-DA amanyala kanye nezingane zabo bangamanyala ngoba abantu bona basihlukumeza. Kungisho yedwa umlungu obhadlejele namhlanje obhadlela ukuthi wacindezela leli lizwe, kodwa abantu bakithi babhadlejele bebhadlela ukuthi bakhulula leli lizwe. Ziyakhala manje, ayikhale. Wayingenza ukuthi usho njalo-ke uNgizwe Mchunu. Mina ngizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani mhlawumbe ngokuyihlaziya kwakho inkulumo yakhe-ke yokuthi engavotelwa noma-ke ingavotelwa iqembu-ke le-DA wey'ngane zakwethu, ngoba-ke kukhala ngokuthi basicindezela singabantu abamnyama. Ekhona yedwa komlungu oboshiwe osejele ngokucindezela noma ngokucindezela kwethu singabantu abamnyama. Wey'ngane zakwethu ahlanga ngapha kwi-comment section. Mina sengifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani. Mina igama lami ngumsizi aka Mfana Phansi eshozini kwaMhlaba Yalinga. Ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzokwazi ukuthi zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel ehamba phambili. Mina-ke sengiphuma kanje.